Hello and welcome to Mzansi's Finest Videos. This is Davis Mukhomo and I hope you will enjoy this one, guys. If you haven't subscribed, please subscribe. Azishe. Ai banna ba gweso. Basadi ba boletse. Ba boletse nnete, a gona keke ya mahala. Ha ke nnete, a e go keke ya mahala. A e go ba boletse nnete basadi. Ra e go keke ya mahala. Ene le nna ntho nngwe mo ke jumpileng. A e go keke e rekiswang e jele. Ka moka di sale fresh. A di so jewa. O bua kang Debra? Oh shit, hey, routine ke pula. Inside. God is tired now. He's tired of South Africa. Motho wa modimo go ka se kgonagale gore ko bone all together like completely ka jeno. I'm getting married in Thabiseng. No, le nna ba surprise-itse ke maketse gore ba ikenyala ka jeno. It's just a surprise. Nkile bona. Oscar Wara, there's nothing serious. Eo yona ke promise, I swear. Mara Oscar Nroha ka my pups and my malums ke a khopela please. Batho ba bang kiretse dilo tse dintsi mo bophelong. A ke re youngstana nako a khalema jima shego ha ke re my pups and my malums mara ke bolela nnete please a nke o bele mekwa ke a khopela tu. Ke tlo ntsha di auto ka yo apologize properly ko Egypt ko Cairo go the pyramid of Giza just for ho bethola ke fresh air o mmabana ba ka wena ke itse go kwa tsebaka ke that's my girl go rometse message to a WhatsApp. Yes, I know her na ile flu mara ke rile good night a ke re ke rela hore late tla be ke palla go tshwara phone tla be ke na le madam ngila bona. Hello Opota be Unamanga. Yini? Mama bathanda ukuthi uyi-engineer. Ni engineer mina. Ngiyazi ukuthi uyi-engineer. Pretend. Ngipretende. Cha, lezi zinto zakho ze-engineer. Manje ngifintshile lapha. Uzoba like measure something. Measure yini? Something like something. Ngizomejara iveni. Ya, ngimtshelile. Bhekani. Benzini na. Ngisasiphuzele ukuthi vele uyi-engineer. Nisenifuna iproof. Yes. Mejara. Like you see if the circumference of the radius is perpendicular to the diameter. It's squared like. Ngimtshelile. Khombe uyaqhubeka uyasebenza same day. Ilonke ebinordi faka ngapha. Ungababulala hayi uzobala phambili. Aka promise. Ungababulala hayi uzobala phambili. Ha Brenda yapho bahamba phela. Lela. Ngelanga ubulele 44 yabantu 44 one day. Endlini mambuzo bakunjani emsebenzini? Hayi okujwayelekile. Sakhane. Yabona mina mangakuthola nowami ne angeke ngokulwanisa shem lezi zokulwa WWE ngiyophuma amaskafo ini bizu gogo maweni sota fast Hambe nyama yetu. Nishaye. Yo. Hayibo Isha KFC. madoda. KFC pub. Hayibo. Abafethu Lucas banjani kanti? Ke ba ga tshwena. Hayibo isipapa banjani abafethu? Ba ga tshwena ba ga papa. Ngeke umuntu yabanje inkunzi. Asibanje inkunzi straight la bafethu. Siyarochwa. Hayibo. Sibanje inkunzi. Hayibo bafethu. Yalwana. Hey. Ay, nanga so helpful to. Abafethu udla kwethu bafethu. Alibale. Kanti why izindlu ezinhle kakhulu zineminyango emikhulu? Nina ningizwa nina. Sharp
Yena ngiyamkhumbula. Sikuzwile Like bazokushaya ngiyamkhumbula. amantombazane. Mara mangamtshela uzongiphaphela. I always wonder why lamajita la Bemizol anama voice i4 their entire lives. Bane voice yokutoyitoya, bane voice yokushela, bane voice normal bese baba ne voice yokubhema. It's always something like this. Banokushisa library nje for fun. Bese balanda municipality nge voice yani yokutoyitoya, yo complain. Ayinhleke yazini na masipala ugcwele. Athina soyishisa le library uzobona ukuthi abantwana bageleza vo. Maka sakhuluma so ivoice ya change because sekabona uCherry sekuyi voice yokushela. Ababebeza nje. Asinini ngithi siyabo ma state yethu. Bese uba ne voice normal, it kicks in all the time. Makaqeda ukubopha izolo, makacela umatches. Sure Spicho, angeke stick so matches boy. USpicho akanaso, uza ngapha kuMavukeni. Mavukeni angeke stick so matches. UMavukeni makaceda ukumgaya stick so matches ulight izolo ushaya iphafe one sekuyi voice yokubhema. Awena ngithi guys stick so matches baja bayisa bara yakade abaphithi uMavukeni yonke tshebele. Kunabangani bakufica uvese uphuza kodwa bakufundisa obunye utshwala ongakazi ukuthenga. Wena uyaqala ukuthenga ibhodlela ka 1200. Uyaqala nje nqanqanqa. Uhola 3500 ngesonto usuthenga ibhodlela 1200. I750 lo ngeke uzoyiqede vese. Kodwa ingakapheli kufika amantombazana athengela utshwala babo. Kuyona le mali yakho futhi. Ibhili yonke imiphumeza kuwena ethi 2700. Amahloni kuwena uyemotweni ebizayo. Amahloni bencane imoto yakho uthi evehicle. Imoto ba? Umshaya straight egarage ufaka upetrol ka 300 rand. This is a border of poverty. You are encircling yourself ngezinto ezizokuhluphekisa. And labangani uhamba nabo bazokuhluphekisa. Abafuna ukubonwa nawe. Naba sebethi mina ngithisile mina manje. Sebethi mina ngithisile mina manje kodwa angithi mele ngani ukuthi yami ngempela yini. So ngicela ukuthi ungisize la, ungisize mhlawumbe ungipha amagama ukuthi yebo ngani uyayivuma but DNA. Awuboni ukuthi eyakho ngempela yini. Mhlawumbe nje ukuthi ngiphiwe. Futhi igama lakho ungiphiwe noma mhlawumbe ukuthi akusenani. Uyabona nje lawo magama lokuthi uyavuma kodwa njengamagama athi Mpolofiti kanje noma Nceko. Yeah. Igama lomntwana. Linjani lesi Tobetha? Hayi. Awusoze umqondo phela nawe. Soze umqondo phela ngeke. Uzobiza umntwana Tobetha. Engangcine necabanga grade bani. Elithi Ngcindezi. Ungitshela inga une depression. Hayi ngeke anginayo. Yini depression ingane? Anginayo. Oyingakho kahle kahle uyibalekela ingane. Uyibiza ngedepression Ufuna usizo. Hayi kanti sinokoti endlandleni. What's that? Yazi ngiyayivuma mele ngane eyami ngcono. Hello. Good morning, sir. Congratulations, you got that job. A job? What job? Yes, sir, a job. Lotion job. I Body didn't send lotion. my CV. It doesn't matter. We just needed someone who would answer our phone call very fast, and you passed the test. Serious? Yes, and we're hoping that you will take our offer. Ilapho. That's what I'm saying. Tomorrow Oh, morning. well, Day. that's great. What That's time? great. 8 o'clock. Ah, You will have a welcome Welcome, party, and we're welcome. going to pay you 50K every Sure. month. Welcome back. Wa bona o sa tsamaye o batla o dula ka tlung e di weekend o tla sokola dithaka tsa lona mo maboneng di teng di ngata itlo o tloe ka tlung ke tsama ke kopa o tloe o tle ka tlung tswa ka tlung please ba tla pasa yang bana lo shave hape le gabone bana ba tla pasa nga gore lo ikgaola maboa a makana a diki a pele ga bone yo hai Ha tseba pita mena ke nana hore ka di 25 mona
It's a gating. Yeah, no. Yeah, Mariona, I tla bua next week. I tla bua next week. Good. Hey, wena. Okay, na mathathe ke wahla. Mama kana go kopa ke tlo le bitsa. Le kopa le tlo thiba kako. Papa ka ke lo batla re shapa ka go besa dilo ka. Hey, mama wa hlanya. Eh? Papa. Mama ba no mo police station. Oh, wena okay na mo bona mo police station. O bona re apere ke go tsama ponisa. Le sa fone le maponisa ke. Jona go le emelo thusa ka kwa mane. Batho ba tla ba shontse le teng. Ha le ntse di braai o le monate kwa. Ha ke le re bitsa John to thusa na mageng ata mo re tlo ja. Le bitsa fela ona le mathata ka. Tsaba. Dala mama wa re batle. Man pita kwa ya lo thusa lo sheba ka kwa go tsagala batho ba tla ba sho batho. O tlogele John. Ya no re ke lo sheba. Ha ba entse ha o le monate ka kwa ke re bitsa. Wena o tholo ba bitsa we. O tholo ba bitsa. If awukwazi ukujiva at least ke khuluma isilungu uthembisa abantu imisebenzi ngeke uzowesta utshwala bethu mahala sahandini uyahlanya kanti umuntu uhlele emva kweveni kanje kodwa ngihleli ngokuthi kuphoqa isimo hayi asiphoqa isimo imoto nginayo ngifuna ukuzwa ukuba uwena ukuthi njani hayi ngiyabheka ukuba uwena. Congratulations, my son, for passing away grade 8. I am going to pry you on Saturday when I'm coming back home. Get ready, my son. This guy is going to pry his son. Hey guys, thanks for watching and thanks for supporting this channel. I'll see you in the next upload. If you haven't subscribed, please subscribe. Liso. Per buona dilo. Junior, guys, Junior. Yo.